kila ngun mai nanrau o mutu tungai tangi tahu untuk talitanga na warung cere na Bula FM na bantuan na sir. Wana na Bula FM no sorry. Bula FM na bantuan na sir. Kung natango William Menisa kung taro po nila nga may pa o untuk talitang wala po na marunong ko na Bula FM. Natango Amelia o Marakraki o dotaleta ka na Bula FM na bantuan na sir. Bula FM na bantuan na sir. Ni sambulu binaka sai kwengo na baleleka ni nonde tukutuku to sotiko na bebanga ngai membaleta na kiana kunei na yango ni ngone leo leilai ambaki ka ba mainde umba sang ni rawa ni baga matata na tamani obisa na madala ni besele baga buniwai mebaka ni se to sotiko na bebanga ngai rakinda dala taka na matabe kani ena koro le panoni na bika ya mayado wa nangone ngo tukono Brigadier General City Beningili ho na iliulu ni tambani obisa ni apaka mabota kina ngoniongo kabuna nona mate katomana ni sa taurti kwa besu endua ekile kasa mataki ni bagaitabi ena nona mate kena vida tale ratu sa apaka tarunitiko mai na obisa tukono Julie Bishop na minista ngaraba na beka ni bunotani mo Australia ni sa apaka ngautiko ena ngaunongo na beital noa roba edora na nona banua ke China robe tangotaka na rua se wale dava ni bingarabi erawa ni robe sematikina membaleta na nondo buke na Pasifika ngole mai pagabesiko kinondo bonua ena rua na singa sa ote o Bishop me maindikia bana pagadada mbiuto kotomai o Winston sabaga bar na mati balu ni Australia na dagadaka ni bagadoko mengarabatiko ena nondo bonua eni oti na rabu ni dangilamba o Winston tukuno akapusitu ifangalele na baka ilisle dhake ni tambana ni langa tumbukoso enondo bonua ni sibi ni ndolo undolo na sotia era mebebuke ena daga kongo ka tomanir na nondo sotia ena kena sangai me baka dhokotaki na non rambula na sotaba na baka ni dangilamba ratu sabada bar talengana mate ibalu ni tonga na nondo to bebuke ni oti tul na madawa na non rabengarabi ena anu obonu ambalabu yani mataka ena ro kina ena rara ni wangabuka mainandi ni matai ni ususa kani bebuke mai China walu tawdoko ni wiliwili ni wangabuka ena usani mai kina na kakana wakakina na yaya ni bagadoko mai China kina ngito esa tu bagarawo chosu tu isoba hendo na dorbo angito tiko mai baranise me mai lewa na timinibiti ena buku ni bagarau kina sotsota ni Rio Olympics yalagi sikobi tu isoba en nduna ngauna lega sauti o John Maki na ndawni bebabulidi ni ragabi tini kalima kasa baka yota na dorbongo mena matataka na nona bonua ke baka en maninding taki tukuno Maki ni na kadibaka na yada tu isoba melewa na Flying Fijians en nabuku ni ngolengole bangito ki bonua tani en November rao monorongoda na matata ni tukutukongo en Radio Fiji 1 Bula FM maida bekir na baleleka ni nonde tukutuku ni boeding binaka takana le weviti bona makade tabua au maramani tau malam-malam nandunga ko sare sawe ngau atau talita kana warung dari Radio Video One. Kita mai serua, kita udah warunga ena Radio Video One. Anda mai bikin apa ya ya. Nimbula na dangolo ataratu au maramani telebu au bakiti ngainda bulebu housing. Anda warunga na Radio Video One anda mai bikin bonga ni beyaniani. Na Radio Fiji 1 nandu mo ibiti na bonga ni BNN.